Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil iman. Velhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil islam. Velhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil Kur'an. Velhamdülillahillezî cealena min ümmeti seyyidil murselin ve neşkuruhu ala ma hadana sebili ehlil imani vel yakin. Adamlarını ehli iman hem şirksizlik yoluna kundurup Resullerinin hocası bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kıldığı için hem bizni iman, İslam hem Kur'an nimetleri bilen nurlandırdığı için Uluğ Rabbimizge şirksiz sene hem maktavlarımız bulsaydı. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نور الإسلام باجتهادهم القوي. Dahi hürmetli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hem güçlü tarışmaları bilen din İslam'ını nurlandırıcı ehl-i beyti hem sahabelerine hem alar yolun devam ettirirge tarışıcı mümin ve mümine kardeşlerimizge de kıyametke kadar üzülüksüz salavat şerifelerimiz hem hayır dua ve selamlarımız bulsaydı. Ama bak Allah Teala'ya hamd ve sena. Peygamberimizge salavat sunanda muhterem cemaatul muslimin Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala Cuma bayramın mübarek kılıp özümüz hem ailelerimizge tevfik istikamet verip özünü rizalandırday hayırlı ibadetler bilen ömür ötkürübüzni nasip ve müyesser eylesin. Muhterem, aziz din kardeşlerim, muhterem cemaat. Cuma gün Müslümanlar için zor hem hürmetli bulgan bayram gün. Bu günü Allah Teala Cebrail aleyhisselam'a Peygamberimizge ayet bilen ibadet hem bayram gün ikenin indirdi. Allah Teala Cuma ibadetin farz etti. Farzlığı Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu İza nudiye lissalati min yevmil cum'a fes'av ila zikrillah ve zarul bey' diyen ayeti kerime bilen sabit buldu. Manası, ey iman getirgen bendeler, kaçan sizge Cuma gününde Cuma namazına kilu için azan aytılsa, bütün işlerinizi koyup Cuma namazına aşığınız. Bu emir bilen namazga aşığırga vacip bula, Cuma namazın okurga, mümin Müslümanga tiyişli bula deyip Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Hürmetli müftiler, hürmetli imamlar, muhterem din kardeşlerim, hürmetli cemaatul muslimin, benim vatandaşlarım. Hazır mene eligine okugan bu hutbem, mina 1981 yılının İyul ayında uz kolu bilen şakirtke örnek Cuma hutbe ve gazim deyip benim hem Talgat Hazret Taceddin'nin de hem şulayı köpkene imamlarının Bukhara Mirgaret medresesinde okuyan şakirtlerinin ustazı bulgan din, şeriat bilgisi, milletimizin ulu galimi, fiqh ilimleri ustası,
Kazanda Şehabettin Mercani Hazretleri Meçidinde İmam Hatip bulup hizmet etken merhum muhterem Ahmet Zeki Hazret Safiyullin'nin mina kapşırgan vaazından üzük idi. Minanı ululab hürmet edip bugün birinci tapkar Han Meşidinde mufti Cuma namazı ütkere deyip ihlas konulimden örneğin yazdım. Hemmine bugün merhum Ahmet Zeki Hazretinin isteliği içinde anın ismini derya alıp doğabız erişsin deyip Allah Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala'dan soruyorum. Muhterem cemaat, bu yıl 1100 yıllık jubiley beyramlar etken günde Tatarstan Respublikamızda Kazan'da bir matur bir tantana buldu. Muhterem Tatarstan Müftiyi Kamil Hazret Semiullin beyram günlerinde, Urazan ayıp beyram günlerinde Kazan'da yana düzülgen meşit kompleksin açtı. Ul meşitke merhum Ahmet Zeki Hazret Meşidi deyip isim verdiler. Min şiksiz gururlanam, süyünem hem Kamil Hazret muhterem rahmetini bildirem. Sizin isimden Tatarstan yetekçilerine hem şulay yok, ul meşidini düzüde özünün ölüşün, halal malların sarıp gidip bizning ulu g'ayimizni, tubanchilikli kishimizni ulu ittirib anarga atap meşid aşıv tantanalarını o'tkaruv. Bu bizga zo'r shodlik. Albatta biz Tatar milleti, Müslümanlar için shodlikli hal Allah'a şükür bugungi Han Kirmanda, Kasım şehrindeki tantanalarımız, o'tkarilgan bütün Rossiya fenni konferensiyalarımız, bir de aşatırgan ko'rgazmalarimiz hem elbette Suyunbike, Hanbike'ge aşkan bu heykelimiz bunu bardik tarihkına bizge iste kaldıracak. Bizning halkning hatirine şu tarihni qaytarganımız için Suyunbike'nin, merhumenin ruhunu suyundurup anın isminde mengileştirgen için inşallah barımızga da ecir savap olacak. Millet özünün danlıklı ulların hem kızların unutmayacak gelecek nesillerimiz, yaşayacak bunlarımız da unutmasınlar deyip tarih sayfalarında yazar iken milletimizin an fikri ayık, kadir diyen, geleceği yaktı, ümitli diyen ışanış dua her birimizde de. Allah'ın rahmetinden biz bir kaçan da ümit üzmedik. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de etkenin biz isimizden çıkarmıyoruz. La taqnatu min rahmetillah diyen Allah Rabbimiz Allah'ın rahmetinden ümit üzmüyoruz. Biz bir kaçan da ümitli yuvaltmıyoruz. Bardik Allah Teala'nın üzünden yine soruyoruz. Allah biruşu, Allah yardımını da bizge ko'rsatuvchi. Muhterem cemaatül muslimin, biz bugün Büyük Bulgar devleti varisleri, Büyük Tatar halkının tiren izi saklana turgan bir oranga, bu yerge jıyıldık. Bunday yerler, orunlar, hazırki Rossiya Federasyası'nın köpkene regionlarında var. Sibir, Nugay, Hajitarhan, Astrakhan, Kazan, Kırım hem Kasım hanlıkları şul bizning izimiz bulgan yerler. Danlı da, büyük de, facialı da bizning tariximiz. Bugün biz Rossiya'nın bir güzel yeri Aka yılgası boyunda urnaşkan, bütün dünyaya dan tutkan Altın Urda nesili balaları tarafından düzülgen Tatar hanlıklarının birisi Kasım hanlığı yerinde.
ханнар һәм ханбикәләр Аллаһыга ибадәт кылган хан мәчетендә җомга намазы укыйбыз. Россия Федерациясы кануны нигезендә хан мәчете һәм Касым ханлыгында ханнар һәм нәселләре күмелгән 2 Тақия түрбә мавзолейны Россия Федерациясы дия назаратына хусуси милек вакыф итеп дәүләт кире кайтарды. Бүген Аллаһыга шүкерләр белән, дугалар белән ислам динебезнең һәм милләтебезнең юбилей елында без бу хан мәчетебезне һәм 2 мавзолейны реставрация ясый башлауга старт бирәбез. Аллаһ Раббыбызның ярдәме, Аллаһ Раббыбызның безгә бүтән тырышлыкларыбызны тормышка ашырып, хәерле нәтиҗәсенә дә ирешүләребезне насыйп әйләсен җәмәгать мөслимин. Касым шәһәренең бу хан мәчете, менә бу баганалар, бу минбәрләр, шушы мәчетнең нигезе безнең ханнар биредә тәхеткә утырып, ханлыкка Коръән Кәрим белән ант иткән урын бу мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Шушы җимерелгәннән соң да бу мәчеттә аның фундаментына, аның нигезенә менә бу яңартып, шушы мәчетне узган гасырларда яңадан торгызганнар. Бу безнең тарихыбыз, ханнарыбыз, нәселләребезнең ядкәре, бу безнең иманыбызны саклаган мәчетләребез, алар югалмасын дип мәчетләребезне яңадан калкыттылар, яңадан торгыздылар. Мин кыска гына әйттереп тагын шунысын әйтер идем. Тарихи кыйммәте булган безнең ил күләмендә Касым хан мәчетен, Дербент шәһәренең җомга мәчете, Болгардагы мәчет һәм биналар харабәләре, андагы манара, шулай ук Кырымда Сургаттагы Үзбәк хан мәчете, булар барысы да борынгы таштан төзелгән. Булар мәхәббәт сарайлар, мәчетләр төзегән ханнарның истәлеге итеп, Аллаһка шөкер, тарихта сакланган. Шуңа күрә бу хан мәчете безгә Дербенттагы, Солхаттагы һәм шулай ук ул Үзбәк хан мәчете шикелле Кырымдагы, булар барысы да безнең кадерле ислам ядкәрләребез, мөселман күңеленә нур сибә торган урыннарыбыз. Сөйнәбез, Аллаһка шөкер, бу мәчетебезнең сакланганына һәм ханнар вакытында төзелгән манарыбызның бүген дә нур биреп, шәһәргә истәлек таратып, Аллаһ Раббыбызның иманлы бәндәләре биредә яшиләр дип, шуны тәмсил иткәнгә күрә, 1100 еллыкта без Касым шәһәрендә бәйрәм чарасын уздырып идек. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, бу үткәрә торган чараларыбыз халкыбызга дәрт бирә, халкыбызга өмет бирә, мөселманнарга сөйнеш бирә һәм без тарихыбызны барлауга килгәнлегебезне тасдиq итәбез. Инде мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, тарихка күз салабыз. 1551 елны Касым ханы Шах Гали, аны Шейх Гали, Шах Гали дип әйткәннәр, инде рус телендә Шах Али дип әйтәләр. Шах Гали 3-нче мәртәбә Казан ханлыгына хан итеп куела. Әтисе хан Сафагерей үлгәч, 4 яшендә хан булып, әнисе Сөембикә белән, Ханбикә белән Казанда
Қазан ханлығында хан болған Үтеміш Герейні Мәскәуге ұзаталар. 1551 жылда. Үтеміш Герейні Мәскәуге ұзаталар, Мәскәуде чукындыралар, аңа Царевич Александр дейіп исім берелер, Иван Грозныйның патша сарайында тәрбиелеп үстеле башлайлар. Сүйінбике ханбикені біраз соңырақ Қазаннан Мәскәуге ұзатсалар да, ол күшлеп чукындыруға қаршы болған. Шуның ішінде чукынмағаны үшін өзінің ғазиз ұлы Үтеміш Герей білән Сүйінбикені көріштірмейлер. Баласы білән аралашуны тыялар һәм бүтіннәй аларны айыралар. Мәскәу Кремленің бір башнысында Сүйінбикені түрмәгә отырталар. Инде біраз соңырақ Иван Грозный Шах Ғалиге Сүйінбикені күйеуге берем дейіп, Мәскәу Кремлінде Шах Ғали білән Сүйінбике ханбикеге никах оқыта, мұсылманча никах оқыта. Шах Ғали білән Сүйінбикеге Мәскәу Кремлінде Иван Грозный той уздыра, өзінің Кремльде болған, өзінің яқынында болған бүтін князь боярлар білән бірге. Шул никах һәм тойны үткәргәннән соң, аны ханбикені инде хәләле болған Шах Ғали белән бірге Қасымға, ханлыққа, ханбике итеп Иван Грозный ұзата. Шуңа күрә дә Сүйінбике, ханбике, Царица Казанская диеп кенә түгел. Аны Иван Грозный Шах Ғали белән Сүйінбикеге никах укытып, туйларын уздырып, Қасымға ханбике иттереп җибәрә. Шуңа күрә безнең ханбикебез ике ханлыкның ханбикәсе булган. Әле мөхтәрәм җәмәгатул муслимин, ул гына түгел бит. Сүйінбике, ханбике, Шах Ғали никахланган булсалар да, алар бір-бірісін күрә алмаганнар. Бір-бірсенә мөхәббәт уятырга Сүйінбике үзенең элеккеге ханына, элеккеге хәләленә мин аңа хыянат итмим дигән. Мин синең никахлы хатының булса да, бар-бар сиңа тугрылыклы, сине сөя торган хатын була алмыйм дигән. Хан һәм ханнар күмелгән без мавзолейларда бүген карадык. Менә шул хан һәм ханнар күмелгән хан каберлекләрендә без Сүйінбикенең исемен һәм аны кайда күмелгәненә ташын да таба алмыйбыз. Шах Ғали белән Сүйінбике ұзақ ғұмыр сүрә алмыйлар. Шушы Қасым җирендә Сүйінбике ханбике жан тәслим итә, вафат була. Сүйінбике ханбикені никадәр халык яратса да, чөнки үзенең гүзәллеге, матурлыгы белән, аңы белән, акылы белән һәм гыйлемгә омтылуы белән, гыйлемне, мәдәниятне сөюе белән ул халыкның күңеленә үтә кергән ханбикә булып сакланган. Риваятлар бик күп. Әмма ләкин риваятларны рус ел язмаларында да әйткәнчә, бу
Сөембикенің қайда көмілгені, исім һәм ташы да, баш қазығы да болмауының сәбәбі шул Шах Галинің Сөембикеге үші, аңа уағда иткен ашулы нәфреті дейлер. Ол айткен, Сөембике, ханбике, сен үлгәш, сенің нәсілің, сенің халқың, сенің қайда үлген, қайда көмілген, қайсы туфрақта қабірің, қайда исімің һәм қайда жисімің екенін де білмәс сенің халқың деген. Шуңа күрә дә бүген галимнәр, археологлар, эзләүчеләр килеп ханбикәнең кабрен, ханбикәнең сөяген, ханбикәнең тырышалар, генетиклар аша кайда аның җирләнмеш туфрагы икәнен беләләр. Әмма ләкин безнең мөхтәрәм имам мөхтәсибебез бу Рязань өлкәсендә мусульманнарның җитәкчесе булган Рашид хәзрәт Бултачиевның да ул галим, ул да тарихчы, ул да Сөембикә ханбикәнең изен эзләгән. Әлбәттә, иң зур әйтер идем эзләнүләрне, тарихны безгә җиткергән Дамир әфәнде Исхаков, олы галимебез, аларның да фикеренчә, Сөембикә ханбикәнең кабере шушы Шах Гали төрбәсендә, Шах Гали тәкиясендә, мавзолеенда. Моңа безнең әлбәттә иманыбыз камил. Менә шушы хан мәчете янындагы мавзолейда бер кырыйда әйтерсең лә моңсуланган кебек бер кабер бар. Ташы да, исеме дә юк. Безнең иманыбыз камил. Татар хатын кызларының символы булган, иманына саф һәм тугрылыклы калган, халкым, илем, балам, нәселем дия зар елаган Сөембикә ханбикәбез шушы мавзолейда, шушы моңсу кабердә аның туфрагы шунда җирләнгән икәненә шикебез юк. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм җәмәгать, бүген милләт Сөембикә ханбикәгә дуасын кыла. Без урының, рухың җәннәттә булсын. Аллаһның рәхмәт мәгъфирәте, гуфран ниъмәте насыйп ва мияссәр булсын дия ихлас теләк дуаларыбызны ирештерә бүген милләт. Җаным тыныч, рухым шат, каберең нурлы, иман белән Аллаһ каршына кайтучыга җәннәт вәгъдә иткәне сиңа да насыйп булсын. Я Сөембикә ханбикә дип бүген без дә дуа кылабыз. Мөхтәрәм җәмәгать, гаделлек өчен шунысын да әйтик. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1552 ел бу, беләсез, октябрь айы. Шушы Казан ханлыгын яулап алганнан соң Шах Галигә Мәскәүдән әмер килә, приказ килә. Патша Иван Грозный тарабы буенча Шах Гали чукынырга һәм православие динен кабул итәргә тиешле була. Ләкин Шах Гали хан иманын һәм динен алыштырмый. Мусульман булып кала. Мусульман хәлендә бу фани дөньядан китә. Балалары, оныкларының кайберсе дөньялык өчен дип христиан диненә күчсәләр дә, Касым ханлыгында үлгәнчегә кадәр султанша булып торган соңгы хан җибе Фатыйма султан үзенең нәсел төбе
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar barıp tutaşa ikenen unutmayışa min seyyidler nesilinden seyyid minim jibim deyip o şunu unutmayışa dinine hem imanına doğru bulup yaşı hem imanına doğru kalıp bu Kasım şehrinde vefat eder. Kasım şehrinde bulmasa da yaşayan vaktinde Kasım şehrinin ikinci piste mahallesinde Ruslar, Hristiyanlar yaşasa da Rus halkı bilen dost tatuğu yaşayabilgen. Alarının grup adetlerin, din, medeniyet, kulturasını hürmet etken, Uzun Kur'an hadis okuyan kişi olarak Fatıma Sultan lekum dinukum veliye din deyip alarga cevabını da verebilgen. Biz de bugün merhumlarımızı dua bilen iske alırız. Bizni de alarını iske algan şekilde dua bilen ruhlarımızı süyündürsünler, ruhımızga ruhi azık bilen tutlandırışlarımız bulsun diye, Kur'an-ı Kerim bilen nurlandırışlarımız bulsun diye duaşı nesil terbiyelep kaldırırga Allah Rabbimiz nasip eylesin. İndi muhterem cemaat, Allah Tebaraka ve Teala'dan bu cuma saatinde bu Han meşidimizde can tenlerimizge selametlik, biz hem ailelerimizge ihlas, iman, tevfik, hidayet, ömrümüz, gün kuruşumuzda mulluk, umluk, bereket, izgilikni hem Rabbimiz hayırlı turmuşunu ütkərip, iki dünya saadetine eriştire turgan ömür geçirip, Rabbimizin huzuruna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman kelimesi bilen kayıtlarımızı nasip eylesin. Huzuruna kayıtkaş Kur'an-ı Kerim şefaatine hem Peygamberimizin bizge ulaşak inşallah şefaatine erişişlerden bulularımızı nasip kılsın. Allah Tebaraka ve Teala bizge şuşu imanlı balalarımızı kaldırıp Allah'ın dualarına erişip duaları toplandırıp bizni ruhi toplamı bilen Allah Rabbimizin kıyametin ruhlarımız kütüler olsaydı deyip ihlas gönülden Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala'dan söyleyeyim. Eyyühennes amma ba'd feyâ ibadallah أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم الغني العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي الحي القيوم يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة.